Na posljednjem ispraćaju Džeja Ramadanovskog bili su njegovi najveći prijatelji sa estrade, Ceca Ražnatović, Aca Lukac, Saša Matić, Aco Pejović. Međutim, koleginica koju je najviše voleo, Marina Tucaljković, nije mogla da dođe. Autorka Džejevih najvećih hitova boluje od raka dojke, pa zbog lošeg zdravstvenog stanja nije imala snage da se oprosti od svog brata. Čak ni njen suprug, Aleksandar Radulović Futa, koji je decenijama drugovao sa pokojnom legendom, nije otišao na sahranu zbog koronavirusa, jer bi on za Marinu bio koban. Žao mi je što mog brata Džekija nisam mogla da ispratim na večni počinak. Duša me boli. Ne smem nigdje da mrdam, nigdje iz kuće zbog mog zdravstvenog stanja. Niti idem negdje, niti mi ko dolazi. Jedino izađem kada idem kod lekara ili treba da primam terapiju. Ni moj Futa zbog mene nije mogao da ide na Džejevu sahranu. Sa tugom u glasu priča Marina. Ona i dalje ne može da veruje da nas je napustio čovek koga je voljela i sa kojim je napisala najlepše pesme u karijeri. Da me slušao, mogao je još da poživi. On je bio naše malo čudo. Svi smo ga voljeli jer je bio neposredan, prijatan, izuzetno muzikalan, human. Pomagao je rodbini, prijateljima i svakome ko bi mu se obratio za pomoć. I meni se našao kad god bi mi bilo potrebno. Svojom muzikalnošću, genijalnošću inspirisao je Futu i mene da mu napravimo sve one divne pesme. Džej je jedan od retkih koji je iz nas izvukao najdublje emocije, prisjeća se Marina.